Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ay maijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih maisombah konur nami hubamu Bapa. Ibagas saganjang borngin ijagai ham daging pakonton dinami. Ipadoham parmaraan jana ipasupasuham ajor giton suna ege malas nyurban nami. Asih merhiti hatamu torang yang ura pikiran nami. Asih saganjang nyarion gok ibagas hatamu maha nami. Makorjaon tanggung jawab nami. Nak yapehon namu ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapinang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen asya marian bani panorang sogot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata sadarion Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2020 ay matar surat bani buku Jeremia bindu 30 ayat 10 pitu nama katahon sonon. Tonggorma pasongon kudo hojorgit anjaha pamalumon kudo ugahmu nini Jahoba. Halani nadop igoran sideaho naniambukon apa sion naso adong mapardulihon. Ita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sejarah habuangan ibabel gabe sejarah hagulapan doai bani bangsa Israel halani tertaban sedia urang lebih 70 tahun gabe jabolon. Totu marhitihon ni pengalaman ai boleh tene mambahin bangsa ai gabe langadong be pangarapan ni sidea ibagas nalahu mandopakon parguluhan holoben ni arion. Sadalan hujon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas parguluhan ta sigano pari porini pitongon langsongon bangsa Israel mandopakon habuangan hita ibagas goluk taon. Tapi rado si pata ahapta songon na ibagas na terbuang hita. Baik kita malobe contoh kecil atapi sada usihan pakorhon ni COVID-10 siya bani tahun 2020 na salpo. Buedo tene keluarga atape bapa sonai agi inang rosi nama poso nama ningon mandopakon putus hubungan kerja. Jadi langadong be bohal laho makagulukon atape pasirsirhon na perlu ibagas keluarga atap boiso buton ta langadong be modal untuk hulubian ni arion. Jana ibaga situasi nasonai borat ni. Rado tene gabi songon na daw tumang pangapan bagi Tuhan. Songon na terbuang panghapalan niyaha. Alani horja pelang adong, pemasukan pelang adong, duit pelang adong, hasoman pemandaw mah. Tagadupan ibaga situasi na sonayai marhiti kon ni hata ni bata maningon duha pini ididah kita songon hata ni Nabi Jeremia dopak bangsa Israel bani panorang Ejia bahasa ne bata sendiri do naboy pasuang kon hajor giton di bangsa in sado kasidea ibaga sabuangan ai. Artini naboy paubakon situasi ni sedea lebih hubani na madear aima pitah ne batado hasan. Usaha sonai age cara ni sedea laho keluar humbani parjabolonan sanggah ibagas sabuangan Babel ai haganupan si soya-soya do. Halani ai maningon do makawah bangsa in dopak ne bata. Maningon tengerdo uhur ni bangsa in dopak pangurupion ni bata. Bahasa ne batado na buy paluakon si dia
humbani keterpurukan ni sedia ai. Humbani hagalekon ni sedia ai. Nasonai mahita ganupan. Orinia HP ni bani panorang on. Nagabe beban, nagabe parutulun ibagas guluta si ganupari. Maningon do HP ni bu idah kita. Janah marpangarapan hita ibagas guluh taon. Naibatado nabuy paswongkon hajor gitonta. Naibatado na pamalumkon ugahta. Jadi porini PHP ini ibagas perjuangan ta. Rasi pata gagal madabuh kita. Jana ugakan hita halani usahata. Dingat kita ma. Nabuy paswangkon hajor gitonta. Naboy mambahin malum ugata ay ma pita hidup di hurnine bata. Halani ay atap ahape na mambahin gabe buritan ham atap ahape na mambahin gabe ugakan ham dingat hitama. Bahasa hidup ni hurnine bata ipasirsir dotong hubata nalahu pamalumkon ugata. Jadi, orini PHP ni ahapta, ibagas na terpuruk ekonomita, ibagas na lambin rogalek ni akulat halani parnaboritan, bahkan moru mahomani pemasukanta atape pandapotanta, halani duma memasuki masa pensiun hita. Dingat kita ma anggo na bata lang ongga manadikon hita. Anggo na bata sirsir do masarikon hita. Jana lang onggane bata mangambukon hita. Halani ay maningon do HP ni idida kita ibaga situasi nasona PHP ni ido pakon hita ibagas 10 tahun harga do hita ilobe-lobe ni ne bata. Sarido ne bata. Porini pelangadong halak nama perdulihon ham. Halani pernaburitanmu. Halani situasi ekonomimu, halani situasi ni perumah tanggonmu, tapi anggo Tuhan ne bata sirsir do campur tangan, laho palose pasalosekon, laho memberi jalan keluar bani persoalan ne do pakon ham. Halani ay na perlu aima, maningon tetap makawah kita, maningon tetap martenger niukur kita, jana maningon tetap mardalan kita. Ibagas hata ni nebata nagok ibagas hapit toron in. Asibuy ididah kita jana ideihon hita cara ni nebata laho membubahon hita ubani dalan malas niuhur. Amin mertonggo mahita. Ajari ham hanami tong Bapa. Asi barang ahape tongon pergumulan, perguluhan na hidup pak kon hanami. Pribadi lepas pribadi. Tapi buy hanami tetap mangidah. Basa ham dohas sa tongon Bapa. Nabuy pasuangkon hajor giton nami. Pasuangkon perguluhan nami. Rosi pamalumhon ugah nami. Atap halani persoalan apa na do pak kon hanami ibagas guluh nami sigano pari. Alane ipondos kanami matongtong hadiron namion. Pita hubagas tanganmu. Asiham na mangurupi na mapergugoy hanami. Asibuy hanami tongon Bapa. Ibagas malas nihur makorjakon horja nami si ganupari. Bahay na sangapon likuranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bat taganupan bapenang nalungan ibagas Tuhan Yesus Kristus ando harmatongon. Perasaan-perasaan yang bukon, perasaan-perasaan negatif. Naboy mambayan hita. Gabe marpusok niur ibagas 10 tahun. Dingat kita ma. Hata ni ne bata-bata bani panorang sogoton. Anggo ne bata lang ongga mangambukon hita. Anggo ne bata lang ongga manadikon hita. Tapi tetap sari janah parduli do ne bata hubata. Shalom.